Yes, nongeye kugusuhuza nkwifuriza ibihe byiza no kugubwa neza muri rusange aho uherereye hose mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba ndetse dusuhuze n'abantu batuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tubihanganisha ku ntambara bakomeje guhura nayo tubabwira ati mwihangane uyu munsi bishobora kuba bimeze nabi ejo bikaba bimeze neza. Iyo dusenze twihanganye hari igihe Imana ibicisha mu nzira nziza ubuzima bugahinduka ndetse ibyari amarira bigahinduka ibyishimo. Ni iby'agaciro gakomeye wowe wibutse gukanda kuri iyo buto y'umutuku ndetse ukibuka n'akazogera ka mbere ubundi tukazajya tubana mu makuru ya buri munsi 5 kuri 5 isaha ku isaha umunota ku munota. Nyemerera nkugezeho amakuru agezweho muri kano kanya. Ikinyamakuru mpuzamahanga RFI kimaze gusohora inkuru ivuga ko indege ya FARDC imaze guhanurwa na M23 hari kubera imirwano muri teritwari ya Rucuru. Bikaba bimaze gutangazwa n'umuvugizi wa M23 Bwana Majoro W'Ingoma, akaba avuze ko bamaze guhanura indege muri teritwari ya Rucuru, bakaba bahanuye indege ya FARDC ndetse ubu ngubu igisirikare cya M23 kikaba kiri gukubita inshuro igisirikare cya FARDC muri teritwari ya Rucuru. Ni mu gihe ku rundi ruhande muri ya propagande y'ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje gushyira mu itangazamakuru ryo muri kino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iri tangazamakuru rikaba ryatangaje ko mu mujyi wa Bunagana igisirikare cya FARDC kiri kuhotsa umuriro ndetse bikavugwa ko igisirikare cya FARDC cyamaze gufata abasirikare benshi kikabohereza muri Bunagana kujya kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mu gihe ku rundi ruhande igisirikare cya M23 muri teritwari ya Rucuru gikomeje gukora ibikorwa byiza byo gufasha abaturage bari guhohoterwa n'igisirikare cya FARDC. Igisirikare cya M23 kiri kurengera abaturage bakomeje guhohoterwa n'igisirikare cya FARDC. Ni mu gihe igisirikare cya M23 cyabohoje abaturage bagera kuri 45 bari bafashwe n'igisirikare cya FARDC kibashinja gufasha uno mutwe witwaje intwaro wa M23. Ndetse umwe mu baturage bamaze gukurwa mu maboko y'igisirikare cya FARDC ubu ngubu akaba ari mu maboko ya M23 nyuma yo kubohozwa. Akaba yavuze ko igisirikare cya M23 ari igisirikare cyo gushima kandi gikomeje gukora ibikorwa byiza birangwa na disipurine. Ndetse uyu muturage akavuga ko M23 yakoze cyane mu kubakura mu maboko igisirikare cya FARDC, dore ko bari kwicwa umwe kuri umwe bari kubaziza gutanga amakuru ndetse no gufasha abasirikare ba M23. Ni mu gihe ku rundi ruhande Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo, uyu muperezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba yoboye dosiye iremereye cyane. Akaba yavuze ko agiye gukora ikintu gitangaje ndetse kizatangaza isi, arega u Rwanda ko rukomeje gufasha n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Amakuru atugeraho aravuga ko Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo Felix, uyu muperezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, akaba yajyanye ikirego muri Tanzania Arusha. Uyu muperezida bikavugwa ko muri Arusha yagiye kurega igisirikare cya RDF ko gikomeje gufasha uno mutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse akaba ashinja igihugu cy'u Rwanda ko gikomeje gutera umutekano muke muri kino gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa kino gihugu. Ndetse akavuga ko igisirikare cya RDF gikomeje gufasha mu ibanga rikomeye uyu mutwe witwaje intwaro wa M23.
Ni mu gihe ku rundi ruhande muri teritwari ya Rutshuru ahari kubera imirwano ndetse hakabera isibaniro rikomeye, dore ko igisirikare cya FARDC cyohereje abasirikare benshi muri kano gace kugira ngo bakomeze bikize umutwe witwaje intwaro wa M23. Aba rero bikavugwa ko aba basirikare ba FARDC bari muri kano gace bakomeje kotswaho urufaya rw'amasasu n'igisirikare cya M23, ndetse bikavugwa ko igisirikare cya M23 nyuma yo guhanura indege ikomeye cyane y'igisirikare cya FARDC, ibintu byakomeje kuba bibi ku gisirikare cya FARDC. Ni nyuma y'uko M23 yamaze gufata abasirikare bagera kuri 20 b'igisirikare cya FARDC nk'uko bimaze kwemezwa n'umuvugizi M23 Bwana Majoro Wiringoma, akaba yavuze ko bafite abasirikare bagera kuri 20 b'igisirikare cya FARDC bafatiye mu gitero bagabye kuri kino gisirikare, ndetse akavuga ko nyuma yo guhanura indege ya FARDC ubu ngubu intambara ikaba ikomeje ndetse nta gahunda n'imwe bafite yo guhagarara. Uyu muvugizi wa M23 Bwana Majoro Wiringoma akaba yavuze ko igisirikare cya FARDC kigomba guhura n'ibyo imbwa yaboneye ku iriba. Uyu Bwana Majoro Wiringoma yemeza ko igisirikare cya FARDC kitabateye ubwoba nk'uko benshi bakunda kubibona, ko igisirikare cya FARDC kiminjiyemo agafu ndetse kikaba kiri guteza umutekano muke muri Bunagana. Uyu Bwana Majoro Wiringoma yakomeje aburira abaturage batuye muri Bunagana kutagira umuntu n'umwe bizera. Ababwira ko nta mutima uhagaze bagomba kugira, bagomba gutuza ndetse bakareka kumva amaradiyo ari kubashuka ababwira ko igisirikare cya FARDC kiri gusatira intsinzi ndetse no kwirukana uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 nk'uko biri gukorwa n'ibitangazamakuru byamaze kwinjizwamo propagande y'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nibyo ibintu bikomeje kuba bibi muri teritwari ya Rutshuru. Aka kanya tuvugana ikinyamakuru mpuzamahanga RFI kimaze kuvuga ko muri teritwari ya Rutshuru nyuma y'uko M23 ihanuye indege ikomeye cyane ya FARDC yakundwaga n'iki gisirikare cya FARDC, dore ko yabafashaga muri byinshi, ariko M23 ikaba yamaze kuyishyira hasi, ndetse bikavugwa ko abasirikare bagera kuri 7 bari bari muri ino ndege n'umupilote baje kwita bitaba Imana, ndetse icyegeranyo kiri gukorwa n'ibiro ntaramakuru Reuters bikaba biri kuvuga ko igisirikare cya FARDC kiri gukomeza gutsindwa n'uyu mutwe twaje intwaro wa M23.